Kristo IGANA ndi musiasa Jacob MANTILI no kite matete Kwarîria Dam Ya Ngathu iria igwakwa ni thirikari county ya Ngathu akiuga ati wa mbere ndamu iu kinyete akikiri munda jwa IGANA tabura county kuga MANTILI aruga munda juju jwa kidam juti akiri munda jote kungana ekayu ikwerirwa na kwa uwantu au kuri na urongo na utumiri bobo ibo ambecha cha mwingi na atumite ntumwa kiri mbunge county ya MERU na kuboria GUCHUNKUNA untubobo na mpui Nicholas Chabare na gutwacha kumegembe Ngathu arakwina ndamu era ngavana erere MERU ni IGANA Kuringana na Jacob MANTILI aithiritwe ari mukari na muturi gwa ntere ino cia Ngathu na ara ndamu ino yakitwe ariuga kuringana noe atikuona ndamu ino ikiganira abantu arakwirikana neka IGANA arimwe nontu kwarithiria bantu ararojero watiritwe ni bantu akaimono na muno nkoroki na kwenda kinya uchunkuni buthinambe na kuraithirwa bwega kumenya mugana wa mbechero watumire aga nontu ngugire rutirite kiri ndamu ino itigana mbecha iri kwirikana. Sisi MERU County tumejenga damu 4 ambazo hakuna kaunti nyingine imejenga. Ya kwanza na ile kubwa kabisa iko Igembe hapa, ile inaitwa Ngathu ambayo imelalia eka 100. Damu ya kwanza hapa MERU. Uti ndamu ethithirwa antu akarwe rutwire kwatia. Ai rwe rutwire kwiyao inicha imombere yo a karwe rweyo so bira manda mkabanenderie yerara era eka 5 arera antu indamu akuthithia IGANA so ndenda county assembly eto MERU beye baliongera ndamu Ngathu nontu kire kondi gavana wengwa na kanywake na wete IGANA na beye nyasa vea ayatalege munda uyo IGANA ndamu iyo thithitwe munde ne yo eka 5 na tweri ndamu IGANA na nderiwa fununu ntotikande na umaba contract ni $1,49,000 $1,49,000 ngwe yari toro ntuko 17 according wenye ibantore iba itora ngwe yari toro ntuko 17 na machini isi yare ko ni 3 so ndenda kumnya machini yemwe ke tumera milioni ntuko kana ne atan mando ya karangi kusumando ya MERU to kwenda anti corruption baingilie muno batutetheri ko twa uma kenda twari ante tuko minywa kusinda gavana wengo na kanywake twelare mbere president awire no kete ndamu Ngathu IGANA lakini nabo akwa nonto de experience ya kuthima miunda ndamu inyegetho yetete muno eka 5 eka 4 kutwenda kumnya eka unge 95 inacioki Ngathu iriku kene yetore kai Ngathu ingi kuringana anoe ariuga akimbecha acha kaunti ya MERU cia tumiru ebothuku nontu kinya batira ere ndamu ino tiraunuka ka anto uyara murungu ombete rwero temya kinya rwero ga kunoka rwareta thina ndo moru kwenda anti corruption baingilia manto ya na assembly ya MERU nontu kwena petition yetete ndamu Ngathu na baisingiria iyo ni gwo ugetera gwero uma iyo ni bone ge ndamu ne IGANA na bone ki contracts ese iriwatia muntu aburi kuthithia ndamu ekariate na aburi kuthithia mbi kwo ntona ndamu yo tiri nya kwirigwa ikithagene twiri kinyana na ng'ombe no beba ukumakwo ku ndamu ekithithwa na ndamu na baliune buri ketho yiri itona ndamu ri withashwa efensi kote fence ndirona ke ndamu Ngathu na inyaba isingiria the same ona nkoroki ke national government ya county government ithaga bibia tu ibiraitere aiko kuthithwa maendeleo ya maingi muno barabara ni wokwa ndamu ni kwenjwa ko yera yendo moru ya national government lakini ti ng'ombe cieto cia MERU kunywa rwekuo thirikari reto ikira resources kenda batu tuitethia lakini wetane antu ba county jirani ya Isiolo ibo bakonywethia ndamu cieto muthiuronge ndathiuruka rwa rionthe uti ng'ombe mumero ndirona ingamira na turukana boyuri kuno so ndenda tuminya ke batu katwe ndene Isiolo county kani Isiolo county ke batu kuzote botomba tawalo ne antu ba Isiolo antu baburi kwa simu into bya MERU ibaburi we simu mianka inderendere wasiri wa olinzi ndwale ye Isiolo na au kambe jeshi ere MERU utikinya nuktemo ya antu ba Isiolo ndwale ya antu eta viongozi beto ba MERU na twena gavana twena senator twena MPs alejamanya na gavana wa Isiolo kundenda nya batu tore a MERU tweroke ka ndewire ke gato aine antu ba Isiolo kana ke yeto antu agodora twithireti tutirethia ng'ombe tutirema miundene yeto
na gwetu kuongo na Somali age yago andene age ka sendi angiri komi kuma Ngathu Gembe North, Peter Class, Chabari.